Егет, işler bu, huzuzun bilasıyla şöylesi tukulma. Emin misin? Ey, Cemile kızık, elin kızları neydi? Dendiler, mektepte çalıştılar, emin misin? Vergisine, annesi, elektrotü, rampatı, dikkatli sizlerini bilesinler. Eritrosit, işler bu hatırlayayım. Emin bilen, şıl gibiydi benim, yağlı yırtıştı. Ulu kuşlarla, yer verdiğine kuşlar. Dukta, laboratuvara kılınken, ele gittim. Hayata kaçamadın ondan. Biz, mektep başından. Kızı hayatına tanıştırasaydı. Мен Сенегал Нашылхан мен Олымнан Шушмағаш мәктәбенең биолог укытучысы. Үз эшемне, укучыларымны бик яратам. Төпле белем бирергә тырышам. Хезмәтемнең нәтиҗәсе дә бар. Олимпиадада ел сайын призлы урыннар, югары БДИ баллары, конференцияларда күпсанлы җиңүләр мине югары урларга рухландыра. Гаиләм бар, ир хатыны, 2 кыз үстерәм. Берсе 11-дә, икенчесе 1-дә. Шулпан апа, ey güzeli, benim kulumdaki kubalet neydi? Diri mi, ele ulget mi? Барысы да синең кулда айтылган. Дусларым, кеше кулында кечкенә күбәләк язмышы гына түгел, үзенең һәм башкаларның язмышы да урнашкан. Бу нәкъ безнең һөнәргә туры килә. Әйдәгез, мин сезне лаборатория белән таныштырыйм.